Mpacho mato adaruma but that is so e pon abomodin about to. The afansi the kasa spiritual person and a spiritual father. Ono me hwan wadaruma. Then you can so. And then no ye be say the kono experience. Okay. And for ba no ma be share o ma bra book experience and somebody is giving and then no ye per se o ba na me e be share which be o ni be sua de kakra say you be ya e be boa okay it's a spiritual person Nayas medase na me detiefo nyina nso ase yesi be man sinsuo mu ansa na waham no kwasem no ye can spiritualist ana obi a wo yesunsun djuma eniema mienu we wo se atiefo nyina hye ne nso ye wo eniema wani hu ene niema wani hu de ahinta wo na nso aye adwuma wo wabrabom no ye can spiritual okay wo de wu hu because wu ni ani na emomu no ade no nso work against you et say yemfa say obi da no obi ni na beda o ware wato ni punu wato ni main door mu ni main gate wato ni kitchen wato toilet wato na so die na obi ni na beda yenye ne ho ade o ba woda sani se ma ware e wo sunsun so ya can spiritual no eye o man kese ti se ewiase na san ye wiase foforo enti wo onipa biara a wote ase na ade bi kutiawa wani nhunu wo hia obi o ye adwuma wo spiritual enti se ya can spiritual adwuma anya ade ba ko e den pa by enokwasem ne se so obi nya ye krado se ma ye sofo ma ye konfo ma ye marama o be ye adwuma wo spiritual okay na sa dan na ye nyina ye kowura mu no ye kan spiritual ye man say eye dan ba ko na sa dan na ye kowura mu no abaifo wo mu dada omuji obi ani monyam no omu dia ko spiritual omu dia ko to ho enti woni pa na ba won chen say mani monyam na hwe ase enti kofa mani monyam na brem ye hu no sa dan na wo kowura mu no wakofa nipa na ni monyam dia bre no edan no ka hu ni sa abaifo o hodada okay ana abaifo anso wi nipa abaifo wi nipa papa abaifo wi nipa omo wi nipa asin ha omo si den wi nipa yes enti nipa bi wo ho a wo ye te ase awuo o te ase ba ye kuno for many years and now de nsem oba na o pesa o te nsem so o be te nsem de pesa ye te nsem ba cha what ase ba cha daddy o pesa o te nsem o be te nsem obi wo ha sunsumu ono ankasa na wote ho no onim se me a me ye oba me a me ye be me ye nware me enti sunsum sam na ye ka no anya nkwala agoro okay Debi wo sofo no kra wo gina ho ye obi adwuma ma no wo de won saka na ebi anadwo the whole night wonda wow se unya nipa nyame sunsum gina wachi a memfa ne se nyame ahoden wo so a wa ben kakra ye bebo nti asofo opi wo ha ye bo na sasa nipa no wonye nipa bi keke Debi enti se ya kan the well spiritual e won se woni pa na wo kowura mu no wo gitum se wa ye krado se wo beye wura mu nso a wo san ye nyeye enti ni pa no bebre wura mu ama e de o hawa bremo ana sunsumna afawo o beye ma Michael na onenenam Gabriel na onenenam Raphael na onenenam Joel na onenenam Anel na onenenam El Canon do nyame side o mo do
But what else? Bonsam side and some doors. Bonsam side. The bonsam nan kasa woni ho a o hoye na Asmodeus. Enti say Asmodeus no na wo woni ne nam a. But what else? Say one the kwan ne so na ujai na obehaw. Okay. Enti the well spiritual no there. Wow. Good. And Moses. What betting you call follow and you never made in a power man. Until one nipa be no what power being seen, so I'll bet me a cassette. Yes, yes, okay. Okay. But who could any papa one country because we hear you put up our you know, and okay, yeah, Papa. Yes, so my okay. Yes, woman wants so. Ananya sa. But I say, I ran dinner one year or so. At the end, or catch them Moses said, John near Elo. Never born in years, your Jalana and son washing the okay. But what yeah, Papa. It is will be by your software. And son, I didn't know would as soon. I was say a bit. Obi be yes software. Answer ne didn't be rasun na say a bin no. Na so betimi akasa bayi ntimi nweme nam no. Na wo se wo nam wo ya yanyo. Kana. I sabe pepe. Ah. Ye ko wura mpochi wo twe. Abrebia ni ade. What in the crasida? Ai, Papa. Ana. Yeah. Basi e sai ko tere ho pochi ne ba. Eno kre. Ana yesa. Na ko tere de wanya na. Oyenam. So wala. Okay, Papa. It is our no million. No, beyond Tauna. And your baby. Wow. Papa, say na physical and spiritual world, no. Say any city, what a Roma, you see. I'm there physical. Which way you be how? Now I will from Pabo. So I will send from Pabo. And no cray. But I will have soon from Pabo. But oh, when you need some from Pabo. Okay. And I won't need to be a tunica and never back of him. And no cray. It is our spiritual person, who was spiritual man, who were to can or because was Abraham to can. Because accident already. And I hear who you said spiritual. And over things they won't be right. So some young country. Oh. And she can punish Yana of Fratiwa. Near Cabana, oh, but near Cassus, some near or but what? Yeah, it is spiritual, not yes, so we be saying that here. A brief one and Casacasa was spiritual. Okay. Only a very powerful. That's all. Okay. Papa Pacho, Yenina in chat, your home races. I will see a Mama Yenji Abwafo and Crat. So, your papa is here. Ataje eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa paadi a mitrema furniture papa paadi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture
any challenger, no challenger. Papa go furniture, Enkonya Papa Papi. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Atadre eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edemam papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. My long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Makuma swadi. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenejehu. Angel Drink. This advert is FDA approved. Atadre eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edemam papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Bonkoso onshra wate said I need a nyame hombre na kai say wa me wate ni nda aboafo na so masen
Papa Go Furniture, Jeffers Mixture, Angel Beverages, a chief wa just say hand braided. Just say, send sister, I ye me to come mammy, and if style a cute cat, palo. I many ways so dear, a just laugh, beauty, palo. I na matari so dear. Yay, I said, needles on point, no crabby on point, no shattery shemia, ya pam, a simple by classy. Bibia on point asida fabrics and so and the fabrics and mammy and pabo means so if we jo shoes a honor yentwa so and na kaisa enchebi baby phone lines in me pacho you ready pa enchebi the number no ebe to screen anim wa free now the wadwen chaba papa pacho wadaroma to aso kakra bi my na yemra junior pastor kwaku osay honor ade ada me kan say adifo no ankasa wo mo ho Oman so sorry tia wo mo. Oh, okay. Na sa wo hye odifo bi ase. Na wo free ni nchen a ode ade so abeso a. Wo hye odifo bi ase na wo free ni nchen ode ade so abeso. Papa mpacho. Asin ha wadaroma enji ma. Because me nimse nka wo hye na say wasom na nka wo kode a. One guy bi ba me nchen. Okay. One guy bi ba me nchen. Na or your secretary was sorry bim. Okay. Now Osam boa sorry no we skaka kranti o boa sorry no. Okay. And some BC my boy no can say we jaya sorry ma o jaya sorry no. O jaya sorry 2 years. Na so for no man and the kumda. On timin died. Wow. So for na so ja. So mu ja wo boy ne katase. Wow. 2 years. Boy no for one there phone. Oko hospital so bibia nim kosi se boy no no tia Showman Estate kosi se me ma soro baby eko hun na o ka chere se no ade ye we dia me no be ko papa ho oba ye no betere me sa left to say was through sa 30 minutes e wono so na m ka chere se komedum ja no besi ne ho aton ba no kwasam ne se software ya ka software onkuta nyame power okuta bonsam power oni ho sa akeke enti se woni ni dia se emfa ne nipa side okay but spiritual no niema wo mpa ehu eye papa software bia owo ho na edin dia no so se software onkuta nyame power okuta bonsam power oni ho sa akeke. Okay. A negative or positive. And a juma will be asking. Okay. On to me and fun and this imagine can hallelujah, praise the Lord. There be your bachelor is here. Wow. And the powers in India a whole year juma. But I now say, oh, sir, powers in the Biwa me chrim kakra and I a time ninety dafro. Powers in the Biwa in nature. And any pan use. Okay. Nature ne ya abode. Abode no nso bi wo ha. Obetumi a kyerɛw ende ɔkyena ne adekyen asɛm. Okay. Ba ɔkyerɛw a ontumi nya ma. Okay. Nti asɔre no bi wo ha ɔkɔ a yɛbɛsɛ wo combat ontumi nya. Ontumi nya. Oh, okay. Obehuna kan pepepe ba ontumi nya. Okay. But what because you use nature. Davo fro yebe Papa, nyamishra safo. Yes mama. Pacho brem kakra mama na yento aso na ye bre na nche bi bebie phone lines no na yento aso wadarma. Yo mama, nyamishra. Papa kan wadwenkyere. Nyamishra. Na wo nhyira me sofo panyin so. Ya da na seso mame. Cause wabo me kwan bebre so. Correct. Na se de ka se ye kan na se de wo ka wo de no. Ye ka se ye kan, obi be ka se ye betena TV so a na ye bie ya no ana na ye pese. Na me aka sa betie kura no me ka de papa ya mame a pacho de to aso. Sunsum asem ne de. Me first no am medi na chi no. Na mfi se wo bompa ya na ko anima na se wo ye asole banya na se wo kwa asole. Ba se na ntisa. Ba se wo ba brabo. Na brabo ni nkoye ma wa. O se de tebia na utimi nya spiritual person na utimi bo abrabom. Ansa na behunu papa yi
a me bedi na chi no me tu kwan kakra okay na me bae na me adwuma wo kantamanto one day me ko fa adioma but atam president Tammy's time 2012 mze kantamanto she so be kai sa seminar that time na me free contribute na kakra me nsem ti me ko fa adioma that time almost be 400 million and adwome da ho me share me call na more than 50 calls yes ija to kantamanto me call me nyoma nyina ayebasa na papa ya ansana mi ba be hu no the spiritual asem na me no ka no ansana mba be hu no na me ni kakra ti me so da ye hu no me ye sofo bia na Kumasi stadium na wo ye crusade enti no gina Kumasi stadium ba bia ifro ba bi scoreboard ye high point bi wo soro kakra ti mo so gina ho na nipa twa stadium na ye ma enti de mu yan se papa mi ni no mekọ ne nchen obi ase de bi man kọ na me se no mekọ ne nchen me ne sofo baako enti ekodu vivi no sofo nde osan ye da ye ni mu na ase sunsum ase na me ka kire wo no enti me froko soro no na me kọto no se waba me nchen de ya ne ye ntena ha ya enti me nioma ne hye no physically no o ka kire me se de ebeni wan hwe bedu ba bi de obedi kura be ye wodene enti wasase na da ho no o blog ho no se 2 rooms kura ko hihye na kokotena ho that time so me ha dan me so mo plot mo bibia enti o ka chem se wanim nye de eba wanim no dangerous enti e ka wala se kura bobodi se obenya ba bi du ti be dai ebeto ampa mhwe kakra na mo blog ho na kakra so me nsem mama me dimisika nyina ko hye kakra ye dai e kokotena mu enti se wo so ti wiase na wunye obi ohwe animu ma wa wase momobo na obafa bibia physical so a ye ni physical word so eno na nka me be ye ni physical word say obetimi abobra ama wa yeye ana wadiye abra spiritual person and spiritual father bia enka wuni spiritual obi obo wachidom a obetimi ayeye ana sa question no ma wanu nsi na me oni pa wote sa no e bia ono so kura ne sunsum onipa wose me de me nko malam ho me nko konfo ho me nko sofo ho won so bia won so ko ni sunsum atini mu enti ho de me ntimi nkyeranje obi se obi akwa na akwa but sa experience bi na me ka kire osisi ya no but me de to me de as a human being de eye ma wo se obepe sunsum nipa na waboa wo na wahwe ni mu ama wo na wiase ne wonye sa na tie na papa yi wo kire me sa de na ampa enima be ye dene na sa mene so ne nante ye no ekomo ne me da aminsha papa nkasa de minim nipa one ne be nante a obeka se kombe dina to extend say obesre ebi ana first na wo sre but otwe ben papa e be ye din se obeka se kom opa ekomo ne me da bitimi anka se dru ba bi no me hu se kwa mama ma anya we anka hwe anka me ko ekrase ananka misan ko Kumasi back but e dru ba bia was no ade wi na eba nti no ye ni sei ampa ade ne besi so na ma swevo da ade ne so ampa na me unshaw daddy we dey empacho we dey minchwa no mesan ba ho junior pastor the papa ma me from junior pastor senior pastor ebiaye daddy ebiaye me pacho wadaroma eye se obetena se na nsohwe aba wo so ansa na watu anamon se obekwa akohwe spiritual father na wadaroma questions no ayemi no pa na brabo mu nso dadi me san visa wo obetimi ediye abra spiritual papa bia na so bia malam konfo anase obia mo wachido for now sisi ya me no kasa no ensem ni bi ho a me pese me ya no because okay dabre na me wo e de ye ma sorry sisi ya no eye ketwa okay ehonso ayema timi ensem ni bi ho wi ya no nipa baba be gu su bebre wunya ba bi mfa enti na ensem ni bi ho me pese me ka ko because mama ha metwe akra hana nyame na wasoma me no wo hia se wo de obi be ko heaven a ono ade ne beba but what I said to mo kan say ko TV so ni ade no
ma brem me catch no say na me ba ha me block your line papa mpacho block me papa me sere wadaroma we die wo block me papa ene aka me sore na pa me ba betera ho na me da papa me sere wo asem na wo ka no me da wase hwe yemfa no say adwuma we wura adwuma eni wura mpacho Dr. Kwekoti wo bie TV station na wa wo ba Wednesday wa wo ba bema na me nso ma wo ba the same Wednesday wo fi se nkola no me no be yepe Debbie pacho omuntimi nyepe papa na na dwumani no wa bo bra na si ho dada enti ne ba si wo mpe spiritual man kora wo no ya wo na to nhirem me nso de me wo me ba no ma wo na to akwawe so from container to container emu no okoda so te de me so na enti say nipa no ohia spiritual father okay enti wontimi mfa ho nto obi ho say nipa no woni spiritual father na me de me nso me mfa bi da bi ende obebre ewa abusua bia na abusua no sunsum edi abusua na chi sure okay abusua bia kuruwa mienu nesim ye won hire kuruwa wa abusua no mu ne ye won no me kuruwa wa abusua no okay de abeye ma no na eye adwuma nti abusua bi wo ho from top to toe wo busa 10 million na obi ani bi abusua bi wo ho aye wo tumu a wo kwa aware a wo mienu peye beja okay sankrofo no wo mu hia spiritual father because emusuo na buso cap na eye bonsam de na aye ma enti wo mu hia nyame nipa bi aka cap na butu fom but also what you say enti obi ya spiritual father oni adamfo Dabi me ni udi agora nkyere se madamfo no because to me wura sunsumu na oya bayfo na obi aba se enipa no na wo se no na me behia wa sekan na wo se me di twa wa wo se me di twa of course yes enti me mpa adamfo se ana tu se wo free wo hia busua mu a awo se wo kantiri mu se de tie bia wo be change abusua no can do it but also what you say nyame side no yentu ana mama ene ya enyeye bateye kakra pacho what you say enti so obi kasa media me spiritual man bia me hia spiritual man bia o mabra bo mu a waye ye dada okay ba ye ne de ye guso wow Papa, yankopon shout. Abusan for enche bia ye bebie phone lines na show screen anim telephone number na ye de beto osisi ano. Frɛ na fa wadwen kyerɛ. Ebra, a live show and here. Daddy. Yes, madam. Wo be den wo hu sɛ obi ebe warewa owo bɔne anase wo ni honhom bɔne because empen bebre na ɛyɛ na yɛte sɛ wona anase ɔmo ɔmbe ware yɛn ɔmo a ɛne san ekuti bia wona okunu bɛma bia bɛ ware wo honhom bɔne eti ni mu no wo yɛw but woni ɔbɛ bi nete ɔba no ne ho sunsun eti ni mu no wo yɛw but woni ani nti wo hu enti sɛ kɔbasa na papa wobɛyɛ den na wo hu woni ani wobɛ den wo hu pacho question ya wo bi sɛ yɛbɛ fa tabling nyina one thing ne say aware mu mistakes enye ne na hyase na aware ye di nyansa ene ware so obi ni nyansa ontumi ware okay enye se obi atwempana me wompana ba ko mienu miensa intimately aware ene de ye negative thing okay enka ho two enye ba bia wakoma betwe akọ bia ene nhira no da okay Timasesa baby a wakoma betwe akọ bia no enye ho na oyiye deda eno ni mistake nipa ye no mi share nipa me wo specs bia me de me yoba me ho ofe enti mi hia ba ma tenten ho na mistake ni free because we share nipa no wakoma pe eye de wo hwehwe ba ma ne kasa ye de wo wa abodwe se wa dwiridwiri ho enti de sister fan the sound guy oh sanso daddy sorry dia atwe wa ko ho no ti ha patrai se wa koma pa bibi na wunya ya wo ho nto enti wo be hu se wo betumi adasa wo dasa na wo dwene be ma no ho sa na wo bo pitiri
afe wo bo pitira obenya na da kete so oh be papa se koma ne saa na tumfo e wo kwan bia so a wontie obi ti se papa wo ba first na me na mo so so wa pa a wo so fe papa se die ye nkonisa no Paul can say bi wase me ya abofra no me kasa asa abofra me dwene sa abofra me susu sa abofra ba mbe ya panin magumofra sem no ebra na me nya nwura sunsum mu na nyame bie mani first day no me yare oh okay me yare na me koto jene wo maame bi hoda bia beno anwa mo na me pa anwa mo pa na da nyame bie mani no na me to ade wo maame ne ho ba bia katana wode jene ne gusu ton toilet mu muwa aye ade ne so nyina ma ana jene ne dida muwa no so sa yes ano kra na me ka kire ono enti abira nyame bie mani a me hu sa ade no me yam shimi na me hwe maame na nim no ono so hwe me wa hu se me hu no ana se papa dey on to ade na afiri akọ so sun sem small like giant chow be mo atini ya pikikos okay daddy ba sa ade nya nka wani a se wa hu no dofo se wo de ka wa hye no na won ma okisi wodwom na wani ageda ba sa adofo na betimi de wakogina police station ana se court ba bia yese breye wo no eho na proyeda wow se wakoma na antwewa anko bema bi ho ana wo ba bi ho na mom oba no bia bema no wanya accident won se atwa oba yi wo ko toilet wo kete so wonu ana abetwetwa ma wo ho atọ ana wo se saa obai de waya ma mintime ware na anu de waware ne bekoto ten okay ba se wakohia no wo ayi ase mu atwetwa bi a be ma de yesi eja on ho pa obai de na fe mebua se ye be bompa ya afre nyame na nyame a kire ye se no be man we oba tenten by fasa be ma we tietie ya na ne nante obeboa ono eno de ho mpe enti be ma otato ade be che oba otato ade be che oba yesi your friend Mr. Otua okay so temase be ma na ye na doye odo no obre ne ho asema no na wotie no no ompe nti nipa bi ampa de ho dwo nti enkase ana mekohia ebi a metamfo wa aware eya wakoma no na ma okohia sa okay enya nyame eya wo wakoma no na ma okohia sa ebi atama okohia be ma na so ye otamfo no na be ma foforo bi pe wa ba busumi nsia wa ampene wow enso okohia ba ko na ne ya no do ho ama no ko asem hey Emma, my ni na ho. Emma ni me nyina. Papa, enipa bia de na esa wo ye ansa na wo de uti ana se wo de ho akɔhye sofu bi ena ase. Se I mean or your spiritual father. Roma. Oh. Papa mpacho so mama mpacho me. Ebusuafo, me sha mo me number na me sha atare kokɔ no da ho no. Eno na obetumi afre. Me mpacho Roma. Number na me sha atare kokɔ no da ho no. Sa number no and I'll be to me afre na ode wadwentre e de aba enti me patcho frɛ na fa wadwentre bra papa mpacho adaroma uri na membra small ija so na fe yembre no aka 10 minutes be de wo kan de say ya de ketwa bi o okay ya bre we so no bre we so ense se wo ye bibi kora sa na do ho akɔhye spiritual man sa because now no enipa ho kire won by now enti one say you benya adaje abom pa ya busa nyame no eche okay no kura na America no me bompa ya sa be 6 months say me pese nyame ma me hu mi sampa wo 6 months na me nya mu aye bia
enti se ebi a wo bom paye ne de ba Bible say wonsam so na me nam bebu fo na wonsam so na me nam bebu bem enti wuti nipa ne kasa kura na wo ye nyame nipa wuti a wo bete wuti kasa nipa kasa na wo ye nyame nipa wuti a wo bete se wuti ase because Awurade Yesu kan say mi nwan ni mene na me nso me nim wo ba cho so wuti ase enti nyame ne ma no de wuti wo mo kasa wuti 2 so be a spiritual man na wo kɔ ne nkyɛn ba ko mienu ane ne yɛ no bɛkyerɛw sɛ we ofiri sumnum ana ofiri hanum pacho so what ase ba ye bre we so no anamo bia wutu no na wakaya Awurade because enye mresa ahonhom no bebre asɔre abewuram enti dia me kan sɛ number 1 medication mienu we tudwa obi a wo pesa wo da wunya vision me van tudwa ma Elijah mram na Elijah ya let I think say papa pato na nka ye be phone lines na no wadaroma oh say obi ho da won so da ye kra so what you say obi ho da won so da ye kra nti se wo ye nipa a wo te san so a emoa wadwuma emoa osikasem enti se woda now anasa wo hwehwe se wo pese wo hunu se sofu we ofiri nyame anasa onfiri nyame sunsum na o use no etisen a wo be use Psalm 42 o be da bia Psalm 42 wo use Psalm 42 a na wo use Psalm 23 aka ho edini ye Jehovah Ubompaye ni we can the name Jehovah. That's God's name. Unya bo Jehovah no enya wie say ya Awurade na nkasa be kasa na dwo na aboa. Papa pacho ya mi insha. Small like jam pacho bremu kakra wadarom. Ebusuan for pacho so mami. Ebusuan for your number na last number ye 57 no. Fred nafa wadwentre efa so my 055 1669 3257. 05516693257 nipa cho eno de da screen nanim no bomo dey afre na fa wadwentre ebra nipa mo cho me won ko for frefre number na your last number na 47 no misro eno your WhatsApp number enko a isrewa o peso friend na o de wadwentre ebra ya number na last number eye 57 no 05516693257 friend na fa wadwentre ebra safo pacho yam kwa na ye bre no aso ni yo mame yemre na so na mesre kakra na menchi amizaya manyina ene brabo achi mo se me banama anchi omo dia meminsi ho ti brabo achi chika omo akanyina me mame nso me chia opa so fu mame ado me chia na mame enukure wom ne se ye papa waye bia maye nti ye kase ye nanase a na yanka ewa hase ye danase ani ayiti afo nti papa ye da ase pa na emre ni swani nti maame de amekan ne se enye fie nyina na ye ware wom abusuan e wo ho no enye fie bia na ye wuram ekwa aware wom abusuan bi wo ho a emu ni pe wo mu ni nyina ya ware wo mu dada e wo sunsun mu abusuan na e wo ho no ebi wo ho a sunsun mu emu ni pa ni nyina ya ware wo mu wo sunsun mu enti so de wa no boss so ase maami we me pe no me ware na pe na sunsun na dika sori itiawo enti wo ba hu so obi wo ho a wo kwa aware a onkwa aware nka nkyere obi sa me kwa aware no ni niam nyina ye ekoye kama ba obest start say me pe o me kwa aware wa pe ni niam best start asai tubo so nya ware wo ba ni wie se kimpe na dwuma besai ni sikasem nyina be ye basa edi entia efise efie no oba na wo mu ya nware wo mu efie bi wo ho a wo ware wo mu a unya ba wo mu da efie bi wo ho a unya ware wo mu untu kwai wo mu da asomdue unya bi wo mu da enu nti na best thing ni se wo kwa ware a ubenya spiritual father no wabusa na se wo mu emre ni so na maami enipa bebre wo ho a omne me be ya adwen se tamo a wo mu nwura aware mu no
na o ma bra boye o ma dwuma koyie bibi a wo ye ne koyie pa ba ode onsa ekowura aware na asese kimpe enema ni nyina asai efisa busua no mu nipa ni nyina emu nipa ni nyina o ma ye basabasa emu nipa ni nyina ye basa sunsum na ewom na ikutia busua no wonso wa musa ode odo ne kowuram tu wuram a na sunsum na atake wo efisa wo ma wunye ye ene wanya bi di ahwe wo ba no enti me kakra meka ne se yamre ni enti wo kwa aware a busa empanimfo kan ya omwa nyamisha small laija ebisa for fan chaye esi a pick course ne but em say yenya technical kakra bi but then enche ye solve ebeba papa mpacho wadaro mani die mu a ye be pesen ka ode o telephone number no e be di kan atudwam papa we dey misro o mpese ode betudwa nanso misro sani a oba be kwa ho hihiam o haum okay papa mpacho so mama Hello. Hi. Good evening, Midofo. Dini baby a free. Yeah, Mido. Me hu ye na won so e. Nya me adom. Yeah, your friend me just me kasa free. And nice. Okay. But I'm say yeah, mo program on ye no so fine. Yeah, me sure. E bi ni penny that is good. Yeah, me sure. Na mi busa prophet say. I'm say e wiase ne e wo no ene now asofu papa asofu money na me hu asofu papa na wo wiase. Yeah. Edifo ni bi nya enam na ada enti ne so bi so yi ne ho se onyame hu wo no onyame hu wo no so no de buo nipa na me nipa kura so se we so nken nkofo no hu bia na. Yeah. Njama is na ehu wo because the papa e kire mi in case osonda ya ne ekoso wo hu because of say ne wu be hu o Nayas no in case wunya sophobia was soon yamini yamin so because of this anyone be sorry but uda na di chire sophobia in case I mean wo so timi chire ampa then I was soon say but say na metimi ayabo yeah oh when see me hanging so we say okay papa the idea say simple we will hear sophobia I was a child dear man in a year. The program no cry, but so some more year time no do. Pacho, where do I see you, Mr. Vincent, Mr. Vanqua, Mr. Frimpong? Any dear consul, that papa basso dear. Papa is so much, be any on my time leaving Kahamadaro. That is so. Spiritual father and so Yanko and the near Juma. Okay. The baby has spiritual father and Miss Lena over and mamma. Yamisha papa o number ne de eja wan fa mame a memu ni me hu ha sesi our live show you so that the video misro ekofo hiamwa the woman is say yanka papa na 7 no papa ye bre na ka 2 minutes 8 ye bre na smerie that in pacho eni die kwan so a me pacho enka ubetimi de o telephone number no atujwa amamia that video misro me da for your friend Messiah Foundation Church ano e watai for Mr. J last stop okay na ye program aya to din say ye bona dane e benada ya that impacho eni die maso mama kakra hello ya fozu bemena wadaroma o church na mo you kakra hello mpacho yanko you too the program is I go to a Christo wa ba ya for the show and you ma get down in the nature when after the that the movie is to be ya so what show say I what the phone and for your body you so say am also after ya the so to mu ne ma na ti e fi ya nko for o say the me that ni nko for the fa e ti e for the Yerase hey Yakopon shaw ye braninti papa besan aba be church papa we dey o ka say o maso biem na so we dey so besan aba ye besan e dey waba daddy eni dey mo ampa cho hwe o camera nim na ampa cho telephone number ni baby asori no wo